jay. Jay rinmuran jay barot. Ngayon muna nga kuha dito yung ngiwat na. Di ko kat ipinduampay. Kuna naman nun. Intudok naman nun dito yung agong. Tapos jay rinmuran jay barot. Hangay nga rumrumwar ada dito yung agpatipat. Denggen dakat ada kano dito yung tuk tuk. Ada dito yung hangay rumrumwar ya. Tigi ilas mo jay may katalo. Idi tudok na. Nagna dito ang nagpapatingga dito yung dakulap. Jay barot. Kahit kung asawon nga ibagak, amok mo't kitang hanmor aramidin dito. Ngam datayo nga lalaki, dito ti may ibagak. Te kahit kung asawon, ado dagiti jeren mor iti ngiwat nga barot. Iti panagpamilya, ado dagiti rumrumwar nga makadadael nga magapu iti ngiwat. Ado dagiti rumrumwar nga isuda iti mangpasina wenno ado dagiti mais istorya wenno rumrumwar iti ngiwat ket diay. Isu nga no anya ti mangagyo iparu no nga makadadahal iti ngawat isudiyay iti iwasan nyo. Ngam no dadagi mayat isuti alahan nyo. Ijay may kadwa nga kung kunak isudiyay iti rumrumor iti ngiwat adamat lang ti pagsayaatan. Isu nga dyan nagpapatingga iti baro kung akong kunak no kasakastoy nga ada ti papapanan uno ada dagiti bilbilin dagiti nagnagapuan tayo nga may mayat isu ideya idulin mo iti pusom. Diay iti may kadwa nga diay nagpapatingga iti dakulap dayto iti may bagak kanya tayo nga lalaki. Datayo nga lalaki nang asawa tayo haan nga usaron ti dakulap nga pangsipak iti babae nya. Siya akas barangay captain ado nga ti kinaskasumi nga lalaki sipaken da iman di babae. Tansyo nang ilaham iman ay asawaom di babayan asya kan sipsipaken. Isu nga diay ti kahit kung ay baga amok ure adati pagapaan han nga usarin iti ima nga pangsipat iti asawa. No sinipat mo ti asawa ang bilangam deta galumot mo kano 5 dayta. Isu nga no bilbilangam day 5 kitam jay intusuro jay daytoy mo ni Apo Dios dakkel nga 5 nga basol mo. Ngem no ginumgum mo dayta ket indanog mo kinibagat mo ipadas mo nga idanog ijay kiluan no manuti abuton jay danog mo. No dumanon iti nadagsan diay kinadagsan iti basol mo. Isu nga kung kunak datayo nga lalaki han tayo kung mga sipsipatan ti babae. Di ba bababae niya? Wen han nga sipsipatan ti babae. Uray sipatan mo no diay pagkasipsipatan na niya. Wen ta adamo ti bunbunsan. Adamo ti bunbunsa ijay baba. Kuna di may nga kagawad. Anya ti parti ti babae nga so amtayo man jon jebes suta jakaloknengan kunada. Ado ti aganser, ada ti kunada nga butoy. Ada ti kunada nga ditoy. Ngem ti kahit minga sa ni jay. No ibagam no anya ti suta manjujub pas no sukalok nengan apay. Kati answer na kano diay jesip ang piman. Ures sunga kunak nga ures sip sipatem basta jesip ang inya. Tati answer na diay ta ore kano may pekli-peklit din dua itlog adin kaburburak. Sidingot ya. Di ba, aso nga iso ti kalulok na kan iti parti ti babae niya. Ang katawan ni may cameraman niya. Nakarelate. Tauray aglipak-lipak. Hangat nga mabubuong piman dya itlog. Ngam iti kahit kung nga sauan, iti kahit kung nga may bagakin di kunak nga han nga sipsipatan iti asawa. Nya, nakakaasip piman ti babae, kita nyo ti babae, no agsikugda. Igem da tay anak tayo iti 9 months tapos dumakkel jay ubing taim pipit mo kuna na kini mama ay po nadagsan piman nga kuha niya isu nga datayo ko mga asawa hantay ko mga naynayonan piman hantay ko sipsipatan ti asawa niya amok ni Daryl ni Kim at Chansa amok panakit kita kanyam nasingpet kay niya isu nga naragsak kami kini dati kabsat mi nga mangitalak kanyam niya. Katja ko naktatay, JBHW, kini midwife, akat no agsikog ka, apang kagpa-check up niya. Diay mat iti kwanti gobyerno tata agpa-check up tayo, agpa-prenatal tayo, diay iti bagbagada amok nga amom dayta. Ngam diay kunada nga rod ada kano iti napan nga may nga sityo, napan kano diay midwife. Si gayud siyay, da kayo ditoy, kuna nakaslangan ni Mayor nga agilokano. Pangaasiyong ag-control kayo.
Tani adote anak yu ditoy. Adote klase nga control. Ada iti nya diay ayudi, ada iti kondom, ada iti nya diay laygit. Adamot iti kalendar method. Diay. Tapos Tapos intong pal jay may nga adote anak na. Nga jay intong pal na jay baga ni midwife nga ag control da kuma. Idi nagsubli ni midwife agong ongot nga jay may nga nanang. Midwife apay nga jay insurum kanya mimkat hanmat nga nagkuri. Nasi ko ganak matlata ko na jay nanang. Apay gamin aya ko na ni midwife. Anya ti inosaryo kalendar. Anya ti kastayo jay kalendar in up me. Kon sa sunga. Antoy kay mangke. Ante kat ko ite highlight kas lang ate kahit kung ay parang ijay ninay na yun naknagpaiso ite kahit ko ijay ite tatagamin nga chimpo kuna amin iti gobyerno iti kakaro iti DOH no masapol nga agsikog kayo nga mama masapol kayo nga kano nga agana kayo kat ijay facility based masapol nga ma-check up kayo diay nga rod diay iti katintinagan bipiman no panggap ijay programa iti DOH ngay nya iso nga da kayo nga nananang no agpa-check up ano agsikog kayo kat agpa-check up kayo nya katno adan to ti anak yo kat pag-iskwelaan yon to nya. Diay. Adaman na tinangag kong istorya. Last dito yung istorya. Well. Idi ko nada. Kuna jay ninong. Kaninang. No ag anak kayo pag-iskwelaan nyo. Aywanan nyo. Baduan nyo. Diguson nyo. Kat agridwanan jay ubing piman. So nga idag agsapa. Anak, bumangon ka. Apang ka agdiguson tani. In papudot kumijay pagdigos mo kat napudotan. Kas jay. Kat binmangon jay ubing. Sige, apang kaagsukatan. Tasukatan na kakin ni dadim. Tapang ko isagana dyan kanam. Nagsukatan dyan ubing. Idi umunag dyan ko sina. Apay, agriri dyan ubing. Nanang, tatang. Apay nga yung ngapis kaw isirak. Iintan ng kumutin amalpal kayo manok ni Davi. Kunto. Ay, dada. Ngantoy. Dadaraw dyan inamtaan. Asi. Awan tikat ko na nakano diyan nanang tatang apay nga agay na piskaw di si dami. Yan nangugkumot nga agpakpakpak kayo ti manok idi rabi kas jay. Haang kayo nga tekayat kung asawan ijay. Datayo piman nga parents. No kuwakat agaramit tayo matate ko kwarto or urayon tayo mata nga maturog ti ubing sa tayon tumamalpal ni manok ang sanot mo ali. Ang sanot abunin wada imanay bumabangon pa lang di anak yan mamakpakpak tas manok manriridas agsapa Aso nga. Kata si Doy nga kamang ko kada lalibay di taptapit kas lang alibay ko kanya yo di naynayon iti kat kung nga panagyamyaman ko mat kada kayo iti taga Tuba. Salamat na nakapasyarak manon dito Tuba kat magawid ak ijay kapangan is istoryak mo nga ijay Tuba karkaro ijay tabaan na singsingpet da. Nabusog-busog kami. Idi mga naktatay jay pinilik jay dakudakul nga ada iti jay brown. Idi bukit kitak jay brown tabagayam. Ay apo. Asyal na idaw anutan mayat ganso tanap pesing. Uwan tanuhan mo nga han mo nga ipapray diay si anya diay agtultulid nga jay namit nga so tataba. Aman ti mangal-alang no kas jay gam ti stroke na adu ti mangalang. Kita nyo kaditabag ngayong karkargayo. Iso tinhanahang bagyo man. Iso man. Para aso ba mo? Para aso ko. Ngamantak no ya hadyoitan. I-pry jumat lang. Singa-sigak. I-pry ko sa tanoin mo to kakaya po. Kasjay nga ron. Manan iti taga Tuba. Karkaro iti barangay ditoy. Agrem naman kami nakitak iti Ornosyo. Nakitak pa itatay natin na usulbar ko ang tugtugawak ijay lugang ko. Nakitak nga ngaya ada dagitoy isu iti pakaluglugyan no mamingsan iti kailyan nga datayo tungtong palan tayo iti programa iti gobyerno no kasla panggap iti business masapol mat ang permit tayo. Kat DIP man iti problema iti barangay nakitak tatay implement na pangasim kabsat pumanaw kata ada piman dagiti naka-permit nga agilaklako iti ice cream kuno na piman. Isu nga presadok diay. No ada lang diay premium kaktatati 1,000 na. Akat no nangag mo di ay jay 1,000 ko, di ba inahangkoson si Mayor? Adan. Ayan na ba diya? Ayan na.
nangibaga nga, agawid ka, taawan ti permit mo. Umay ka, tadi 1,000 mo. Itad, jay, kuwak, intad ko kini Mayor. Alam ko ni Mayor. Itad mo Mayor, wan. Ang saan mo, 5,000 mo inahangkoy. Ang si 1,000 mo. Ala to ba, salamat to ka. Congratulations manan kada gito yung asawa. Wen, salamat apo. Grand Mars tayo nga road no damdama no iso kayat yung ituloy tayo pay.